为着要抗议欧盟气候变迁新的政策，甲乌克兰农产品的无公平的竞争，波兰的农民是甲这个汽油车驶去占领要往德国的公路，另外也有160吨要送去这个对乌克兰送去波兰的贩卖，就互这个波兰的农民甲倒伫半路，引起乌克兰的不满。波兰农民出动大约100台的铁瓜车，伫当地时间2号封锁西部甲德国连接的庄仔，4月靠以北的 A20公路，表示要为波兰到德国的车辆需要驶到苏比策，佮跨过大桥，才会当进入德国第5大城市法兰克福。这几礼拜以来，欧洲各地农民同齐起来示威，抗议欧盟对于气候变迁的新政策定序复杂，甲来自乌克兰农产品会当免税进口无公平竞争，使原本收入就真低的欧洲农民利益更加受损。Trudno jest w tej chwili powiedzieć, wszystko zależy od rządzących w Parlamencie Europejskim. Chcielibyśmy, żeby spełnili nasze postulaty. Nie chciałbym wszystkiego teraz opowiadać, bo jest tego dużo, bo to nie tylko chodzi o postulaty nasze, ale rolników jakby spoza też naszego kraju, z całej Unii Europejskiej tak naprawdę. I pokrótce można powiedzieć tylko tyle. 另外，同一天为乌克兰首都基辅自边境公路运到波兰的80货运火车车厢内有160吨的贩卖谷物，也予波兰农民倒伫华沙西北方大约300公里的科托米尔日。Zusätzlich haben wir noch ein großes Problem wegen Getreideimport in die EU. Momentan hat sie komplett die Preise und alles, was mit eben Getreide und so weiter zu tun hat, kaputt gemacht. Momentan sind wir unter einem Produktionskosteneinkommen. Also wenn es so weitergeht, werden die Bauern bestimmt nicht Ruhe geben. 波兰农民的举动引起乌克兰副总理库布克拉夫的不满，伊强调，这个谷物不是要输伫波兰的，而且这已经是发生伫波兰的第4件破坏事件。波兰政府近年放咧无管，那波兰警方表示，其他的细节依然咧调查。公司新闻新闻部编译。